Can't say when usubone into entsha ngoba sihambe eRwanda. eRwanda at least their government to acknowledge ukuthi a wrong was done, but create ama structures. Lapha uyakwazi ukuthi bona even in the 80s bahamba bathi sebebulela abantu bayagebha batheli iacid bachisa amathambo. So I don't think ukuthi there is a change of heart and we don't want ukuthi sikucabangela. We want to hear him saying ngabe ufike khona le Rwanda what I have learned something ekhaya lami sile problem efanayo. At least my visit here has taught me something esengise practice. At least ngabe usekukhulumile open land, it was going to make us believe ukuthi sele change of heart. But ukhulume njengomuntu ofika eRwanda obone into entsha engakaza ayibona while listing his doorstep abantu kulento efanayo. So kangikholwa ukuthi as long as engakafuna ukukhuluma ngokwenzakala lapha singathatha ukuthi akubone eRwanda kumfundise something. Akulanto ayifundileyo bayakhuluma nje but yiko bengafuna ukuthi lapha umhlaba ukhulume ngakho. Yena ubona ngani khona lapha engavuma ukuthi kuthiwe kulo president welinye ilizwe othi efika la amthathe emhambise singaba lebhalakho amthathe amhambise echolotsho lapha abachisela khona omama efike ethi hayi lapha kwakona kwaba lo monakalo nje anti umuntu engahamba kwambana basebambobo. So ubona kwabo bazama ukufihla kodwa bazama ukuthi behambe beyobona kwabanye bebe sebezenza bona abantu abanjani abangakwazi ukuthi kwenzakalani.